Bhainneann an damhsa seo le charachtar ón cartún Spongebob SquarePants. In 1996, tuispeanadh Spongebob ar an telefís ar dús, agus is thart ar an am sin a tháinig an damhsa seo chun cén fásta. Mar sin, seo linn an Spongebob! Tá muid táise amach le kick. Tá muid se gáil go tíoma láha deise, kick, hop, kick, hop. Cur ag lena nachar amach an tásaí nó ag go tíú. An elin, kick, hop, kick, hop, kick, hop, kick, hop. Agus sin é an Spongebob. Agus inis, cynnig an ceoil leis. Spongebob SquarePants!